Munene murungamiri mbondi ya Nchobi Meru Gitonga kubuna rombete akari maturene kugwatanira kurua na Nchobi ndegeni watho ire ikwendwa tundukene na mitaena akiwa mwananchi abatethia bunene na boja nene ndwang'ini iji bakagwatanira na nene bokaria kenda Nchobi ijithira. Abisa munene wa mbodi umenyeri bonjumba Nchobi yandene kaunti Meru no Gitonga kubu augite na ndiko na thinene ikurumira kaunti Meru kimanthuria gia Nchobi ndegeni watho ire kuonekana kendo mandukene na bioski akona muntu ukwendia Nchobi kioskine nonto ene especially barende the second generation ilikane bakwendia toskine tubondi tukunua ne ana banimba tafadhali tuireni na kinya muntu uno nyatsingo business permit uto amusuna nonto the same county government ne mwete through department ya revenue to collaborate na wenzetu ba revenue to amutunya nyawe license iwe single business permit to inge biashara wewe nonto atakwenda uta biashara wewe genuinely na ni kuria anto bondo ran kwarengi akuruba njuri cheke maendeleo ya wanawake youth atumire baruteto ro murungu na atubara bonde be ya bona kintu yonto yakita tafadhali tu informeni tu batu te bon disclose ni uratwirire na toka act kenda tumbotethi antu betu bamiru akirona ndwangicokaria kumacibu mwanga polisi patigira ati ibakorwo na thineji mwanga gutigana ni kuthira buru sending a message to OCS bonde Bamiru County, OSPDs, DCIOs, sub-county administration police officers, na even the ACCs, the DCCs, na chiefs, bonde batutetherie Nchobi ye mugacha maroa kaanga ni kuingia mono especially centriment bwandi nabo mwangandia kaguma na ukwarine na kuge na kusaindi siegembe na kinyaburi ni kuiwe nyaburi kwina bore east we are coming there to yete awo no tuturombere kwa identify areas you budhiria antuba bore east we are coming there to tell now lakini no turombete kwa identify areas you akiwa kinya magatonya kirirabu birabi tukite license ona bingi birabi koira ne bina license hizi ndikenda gutigira ati kundukura kunde Nchobi kwendwa ndikura gwetikirika nere kwendekana bonge na buni nkuria bara batirite mwaga yo itaretire abaisitha no tukura bagwa wisitha kuri bangi no barumacia officers beto kanto babakabira nibo ontom buite woni ndesio wa alcobond this here buite by mwari yoyo Mei mwiso yo aswire tukwenda kuthirania na kurisia license so that kienda tumba kuri wingi sithi na wikabiri na bara bangi base license nabo kenda nabo tumba kuba wata Muthuru Muriuki, World TV, Mutiriro Kangangi.